il-Viżjoni Malta 2050. Ċerimonja spettakolari tat-talent Malti minn artisti Maltin fi Pjazza Tritoni. Mit-tranquillità tal-Gżira Awċija dan id-dokument wasal fil-qalba tal-Belt Valletta biex pass pass nibdew il-ħidma kollettiva tagħna. Stejjer, rakkonti u mużika li l-koll jirrappreżentaw dak li għamilna Maltin. Dak li naspiraw li Malta tkun 24 sena oħra. Il-Baħar Mediterran, il-qalb li jaqadna mal-bqija tad-dinja. To inspire every person in Malta to protect our seas today, tomorrow and forever, so that our future generations can enjoy a living sea, so that the blue which surrounds us will continue to shape us as Maltese. Inwiet li niqpa nemmen fil-ħiliet li kull wieħed waħda minna għandu. Li mmexxi l-qudiem l-ideal li talent ma jitkejjilx skont il-kobor tal-persuna, iżda bil-kuraġġ li l-kol nuru meta aħna nagħtu ċans lilna nfusna. U din hija l-verità li nkun fejn inkun fl-Ewropa u li nser nħommi l-verità ta' gżira żgħira li tilqa' fiha ħolm ferm ikbar. Ħolm li kollha flimkien nistgħu nwettqu f'realtà. Dwar xċelu smewwiet b'simboli li sawru l-istorja ta' ġensna li qatt ma waqaf ikun ambizzjuż. Il-qofol ta' din iċ-ċerimonja intlaħaq mal-wasla tad-dokument fi Pjazza Tritoni li ġie milquh miż-żgħażagħ stess li ppreżentaw lill-Prim Ministru Robert Abela. Flimkien se nirnexxu. Malta tagħna, il-futur f'idejna.